Utrai ke Maryland Resort ke badan hakasnong Sao nong Kharai Riboy District hakajan mer khat South Tri ukla Lincoln Araja Arbusan kila play pat ba sai ke madan nilai kai ball kabla ai ke teng ke Gracia Futsal Turf ha compound ke ke resort ya ke madan nilai kai ball wan play pat ba da MLA ke Sning u Dr. Celestin Lingdo balakir khu kerdo do Father Peters Emle u parish priest nong po parish badu Father Michael Kongan parish priest dan parish hakani ke jan miet na loruba Thomas Roy Malay utrai jang ke resort lai don lang ru de ki bahieng ba ki paralok parajar uba Thomas Roy Malay haba kren ha ke jing lang play pat ba ulai thu ba kum ke yeng kadon ye ke jing ang nuot ban wan ra ye ke lat ke lenti ban ai ren sa ni ki samla bat ki rang ba mekin yo ban kilan met knang mekin light ne ke jing sneo bat ke jing pang ke jing stam Shua ulo ongru baling ba ka ke jakai le kai bol klam pep kan den ke jing yo kamai ke ji ya ke yeng ke sam bat klam pep kan wan ra ru ya kalat yo kam yo jam ki samla na bakin sedan kam ni ki samla ban pet bat penya ya ke ni ke kam Nilai pun kam adu kata-kata kalau kawan kamai kaji Henry ngim tip su ngim poi kan mau ngim poi pelaj por su ban pelut por ha kaba kilan met mo ban pe ke kot ke kya ni ta ngibu ikan ni bakan long ke jaka yo jong ki sinong ki bahasanda bat ki wiru bakin wan ban yelek kai hang ni of course not free of course kadang ke jing siu ru mo namar nila pelut kumnoban đây cái này hắn đây kila ban yelek kai ban pelut por man step adu man miet mo aki pun ki jeka ki don kum gini gin ai ke kabu hamtam gini gi bahajan bat ki concession ke tu ne lamar gini ko ka sinong te dak ti ku jong blai ngala ban perlo kam me kane bat ngi scam makane kan ai ke jing sakri kin ai kan ai ke jing sakri bat mangikum ki ka samru mo mla ban lan ngin yo ka kamai ka ji kindiat na kane ngin yo ru ka kane kan ai kamru kindiat ki ngidon ko ban nyawut ki staff ang ni adu mata ta ka resort lagi jing pli kane klamat tatim ngin haban increase ka strength of staff ka kamno salaygot kala long ka jing ai kam kindiat anay ko mga OEP kadon ka jing lot ngidai ban yo ka jing kamay ro kindiat Penskaw na mikina kubor ba kadon kum kane kalat kalenti ban yele kai ni kadang ba ki bakwa yele kai kinyo ban yele kai bat kajing don kam dong barwar liang kan urlong Henry kalong kajing kemen yang ngiru kum kinong song sinong ha kane katem nongpo mo nongpo kamut barok saudong kini kisinong ban yo I ba sakaway ka madan futsal kalami ban ai kajing sikri ya kajing prang jong ki kun samlan Artayo lai tayo mensua ngakli ya kato kat nengot ki parlok. Ngoong bali baro ki along so crazy lanai ki long song shit ha ban yelek kai futsal. Lada pilit sa maulai mo na kanega surok bypass. Ay tu turning kadon kaway mental ami sa kaway. Suaban poy ha golf links. Tika jubab ka bangayo halor jong kata ka jingkili galong utaw ko jubab wong pi doktor lada lek yele madan lek kai hamadan football ka bahe uba abak jiyo bol lada kitrim kini ki center forward mo hap tubab gol late lada mnon ba strike ka bol hap suyen kai kijinge perpat haka futsal pat bakarit ka madan mo yele marnya ungut ne mar nrungut ne karit kamadan de yo be ka bol hamare be sepuk puk anaki am tengam tip adu kat no kalau ngobasisya te Henry kapan iba kat ubarung hakane karu mo apo kane jingker sisin belarung ngamut usap be bak pisap namar ba piki piksai kaktin pira lane kaktin sarai ka sai ong mo
Ngiya kerani kan no hakan ay juk mentang yung sustainable. Industries ro day man long sustainable, ka lifestyle ro day man long sustainable. Paro. Di Henry hakata ka jingya mare thong ka jongi banya kamay ka ji. Bunsin ka bangilap ka long ba? Ngi sacrifice mo kat bangidang dang klaim dang samla. Ngi kinyalut ya kata ka jingko jingkya ban be ka kamay. Ladai porbamja, yung abswa dang bunkam mo. Dang yat house ing, dang yat kit sensar bakunta terter ka porbamja klet no. Bamja saan ba jejan mit. Dakisnem bikayat kupta, namar balay ngiya be ekspa. Ngi sacrifice ka ka jingko jingkya. Anda ngi layo ya kata kaspa pat. Ngi pelut pisapat bang sumar mo, namar bambiang kapor bampor di layo alsar, layo kansar, pat kijing pang balay po jay, baro kato kapisa mo pelang, kaherlut pat ha ka ba, peniyok biang ya kajingko jikya. Di menta kasngi, kamde ka kentin sneng ka batumay, nga ngakwa onong ba. Tongin ya be ban kamay, tongin ya kunay ya kajingko jikya jongiro, ngayok sengokat ki belek kai futsal ki elek bet steng enta silian mo. Kamu sikenta lakut. De ingin ya be ban ya kamai, ingin ya be ban pernah ka jengkot ka jengkia ka jongi bat kani ka bala pli menta kesngi kan long ka jengker ku ya ki kun samla ki jongi. Mdai tang ki samla. Wat yengi ki bala rumba aru ki badon ki interest ngila ban pelut por mo. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.